Egameni likaJesu sanibonani, ngiyabingelela, ngiyathemba ukuthi nonke nikahle. Namhlanje ngithi ake ngikhulume ngomthakathi, ukuthi masikhuluma ngomthakathi sikhuluma ngomuntu onjani noma umbona ngani ukuthi lo uyathakatha. Ithi ngenze nje umzekelo ngokuthi uyafika endaweni, right? Uma ufika kuleyo ndawo leyo umusha unjalo, kuba khona lo muntu loyo okunamathelayo kakhulu, kungaba usisi, ubhuti, umama, ubaba, ugogo, umkhulu. Uthola ukuthi lo muntu makafika empilweni yakho welcome like kakhulu ungidlula abanye abantu. Laba abanye abantu bakubingelela nje, ayisisi obhuti unjani, kuyiloko nje, because nabo bazinakela impilo zabo. So lo engikhuluma ngaye kuba umuntu okusondelayo, ofuna ukuba close nawe kakhulu, oze nawe uzizwe like ufile ngazuthi hey ngaze ngamthola umakho right. Mangabe kuumuntu olingana nawe uthi ngazitholela usisi noma uthi umngani, makumuntu omdala ubone ngathi senginomzali lana noma senginomndeni omunye, you understand, senginabantu engizothi mangisenkingeni ngiyazi ukuthi ngiyobalekela kuphi, yabo izinto ezinjalo. Lo muntu lo engikhuluma ngaye ke kuba umuntu kuba umuntu othi makasondela kuwe afuna ukwazi ngempilo yakho yonke, uzokubuza ubani igama, wakabani, uphuma kuphi, ufuna ukwazi i-background yakho, mangabe unomndeni wakho nawe oyifikele nawo, mhlamba abantwana, your husband or your wife, uzofuna ukwazi nangabo abantwana bakho bachuba njani, izinto ezinjalo, umyeni wakho, umfazi wakho uchuba njani. Kuba umuntu onjalo. Why enza njalo is because uyafika ngithi, so uma ufika ufuna ukuthi athi makacala kuganga abe azi information ngawe ukuthi umuntu okanjani, igama lakho nesibongo, igama labantwana, umyeni wakho, umfazi wakhe, izinto ezinjalo. Because umthakathi mazoganga umuntu uyadinga igama lakhe nesibongo ukuze izinto zakhe noma ubuthakathi bakhe buhambe kahle. So usuke enzela lokho ukuthi athi makacala ukuganga izinto zakhe zingabi nzima, zibe lula for yena. So lo muntu onjalo uza kukhulula ukuthi hayi man, mangabe kunento oyidingayo ngikhona, ungasokoli ngikhona, siyaphilisana sibomakhelwane. Nawe uze usho ukuthi hey mhlambe kusesikhathi udinga impuphu, udinga imali, mhlambe awuna transport, maybe khona la ufuna ukuya khona uri emsebenzini, uzoboleke nakuye. Kuba umuntu manje usho ukuthi hey kuba umuntu olunge kakhulu, So the more isikhathi sihamba nijwayelene ku right, kuyaqala ke manje uyaganga. Angithi manje sekayazi ukuthi umuntu onjani. Yaqala ke manje uyaganga, athi makabhizi lapha aphehle izinto zakhe, abize igama lakhe nosibongo, omunye azakuqele emadlozini, and uzosebenzisa lamadlozi lawa amabi, lawa thakatha, lawa khohlakele, lawa bulalayo, lawa ganga abantu, abize wona ukuthi hlalani lo mntwana lo impilo yakhe, nimenze like inhlala emzimbeni wakhe kubuse nina. Uthola ukuthi impilo yakhe yaqala yahlangana and makathola ukuthi like wena akakukhoni kahle, uzoyibantwaneni, uthola ukuthi umntana wakho uyakhula bekumntwana oright, but manje impilo yakhe awusayitholi kahle, ayisahambi kahle, esikoleni sekafeyila, or umunye afunde nje kahle ahalwe impilo ibe right. So lokhu busy ngawe, you understand, noma ubusy nomndeni wakho nini mawuthutha umyeni wakho noma umkakho nini nomfazi uphelele umsebenzi, or emsebenzini akusahambi kahle, nawe mangabe uyasebenza emsebenzini sekuyabheda, impilo nje ayisekho right. Endlini ukudla kusahlali sekusheshe kuphele, impuphu iyabola, noma ukudla nje maniphekile nifake efrijini kuyabola, nini mawuthi upheka ipapa, impuphu mawuthi uthi yaqala impuphu yenza so, or uthola ibungu lapho ezimhlophe, mangala ukuthi awule impuphu ngoba ngicede ukuyithenga, kwenzakalani, uyabona. Kuba izinto ezinjalo. And umthakathi uyakhona ukubona impilo yomuntu ngaphambili ukuthi lo mhlana lo njengoba khula impilo yakhe izoba so, uvela adlalele kakhulu ebantwaneni. Uthola ukuthi umntana bekazimisele kahle esikolweni, azaceda umatric, ayevarsity, afunde, kodwa uthola ukuthi makabuya la noma athi ufuna umsebenzi angawutholi, ufundile lo muntu, impilo yakhe igcina imosheka, angene kuma drugs, atholakala sekahlala lapha emakhoneni noma eyitolo, afuna imali uyokubhema, omunye atshontshe, uthola ukuthi sekaphelele emajele, izinto ezinjalo. Guys, akekho umntwana ongafunda
azimisele esikoleni umbone ukuthi lo mntana uzimisele azaceda isikolo alwe aceda isikolo asekacedile bese impilo yakho vele uyayilahla kanje abazenzi ingoba bayagangwa kwesisikhathi ke labantu engikhuluma ngabo nasemndenini bakhona abantu abanjalo kakhulu abantu abanjalo baqala emndenini ukuganga imndeni because bayabona okay umntana kabanje lo muntu lo malume wakho noma uanti wakho uyakhona ukubona ukuthi hayi manje umntana bhuti noma umntana sisi engathi uzoba ne-future bright lo ngathi uzoba ne-future bright baqala bamosha impilo yakhe asafunda angakaqedi asafunda omunye bamiyeke kahle asimaqala athi matric athi university izinto ziyaqala zibhede uzibuza ukuthi inkosi yami lo mntana ngoba bengibheke yena omunye ukuthola ukuthi uyafika kuleyo ndawo leyo ufika vele abantwana bakho sebakhulile omunye uyazama ke uyatohoza la tohoza khona kunguye okulekelelayo ekhaya babona ukuthi okay lo uyi-breadwinner lo uyi-breadwinner because nguye osiza abazali bakhe bayaqala bamosha impilo yakhe lo mntana lo kwesisikhathi ke kaningi kuba ukuthi uhlala kuleyo ndawo leyo ukhulele khona kuleyo ndawo leyo bayakwazi abantu bendawo noma ngithi labo bathakathi bendawo bayakwazi sebabonile impilo yakho ukuthi izoba njani labo bantu labo uthola ukuthi lo mntana lo uyakhula kahle but uphilambele sekusemakhaya uphelela lapho akayindawo ufundile waqeda but akayindawo impilo yakhe lokimile akathola umsebenzi kwesisikhathi abanye kuyasiza ukuthi uthi mawukhulele endaweni mawubona ukuthi izinto ngathi azambi kahle noma sekucala ngazi ukuthi manje uyabo utshintshe indawo utshintshe environment like it's very important uyitshintshe nje indawo uhambe uyohlala somewhere else then impilo yakho lapho izoqala ngazi ukuthi like yabo iba ngcono because abantu abanjalo bayimosha impilo zabantu and umthakathi akaqalanga sekamdala umuntu ukuthi abe umthakathi into ayifunde ekhaya kibo ukukhula ekhaya vele beyenziwa lento leyo afundiswa mhlawumbe ugogo wakhe umama wakhe but abantu mabalele ebusuku yena uvusa umntwana ukuthi ahambe uyoganga kazibani bani hambe uyowenza lokhu nalokhu noma sambe sokwenza lokhu nalokhu nalokhu athola ukuthi lo mzali noma lo gogo sekashona ushiya lo mntwana wenza lo msebenzi wakhe lo bekawenza so akubi into entsha and labantu labo umsebenzi wabo ukuthi vele bamoshe impilo zabantu because abafuna ukubona umuntu aphila kahle omunye uyabuza ukuthi ngoba anginalutho why bangkhanga wena uzibona unganalutho kodwa bona bayakhona ukubona ukuthi okay okwamanje awukakabi nalezi zinto ozidingayo kodwa uyalwa ukuthi uzithole lezi zinto so bahamba ngaphambili bafuna ukuvimba lo ukuthi lezi zinto lezo oyifisayo ezinhle ukuthi zenzeke empilweni yakho zingenzeki so kuyadingeka ukuthi uhlale emkhulekweni ukhuleke kakhulu ngoba kwesisikhathi kunalengilosi ingathi nje kwesisikhathi everyone unengilosi ahamba naye ekhuluma naye uthola ukuthi lo muntu lo ingilosi yakhe iyakhuluma iyakubonisa nangamaphupho whether you are spiritually gifted or not wonke umuntu emhlabeni udalelwe ukuphupha mawungaphuphi okusho ukuthi kune problem ngoba umthakathi masekaganga kahle vele ucala ngawo amaphupho awavale so if wena ungasaphuphi then lento le ithathe serious and usukumele so lengilosi le iyakubonisa ngamaphupho kwesikhathi ikhulume nawe uhleli athi makavela lo muntu loyo uzizwe nje ukuthi engathi manje soyacala ukubhoreka ukumbona noma ukufika kwakhe la kwakho you understand then sekukhuluma lengilosi le iyakutshela ukuthi lo muntu lo akekho right but ngoba aninaki kanti leyo that voice enokukhuluma kumele ukuthi ninaki noma that feeling mawuhlangana nalo muntu lo ukuthi imani yabo engathi mayise uyampretendela izinto ezinjalo se uyakutshela chela kulo muntu lo hayi ukuthi mzonde but ungamsondezi eduze because nguye owenza impilo yakho ukuthi ihlangahlangane ngendlela ehlangana ngakhona so ukuhlala emkhulekweni kuyasiza ukuthi noma bathakathi bakhona bazama ngendlela bazama ngayo kodwa bangaphumeleli because umthandazo guys unamandla kakhulu umthandazo umanqoba umthandazo ngisho kuthiwa sebafungile babiza igama lakho bafasa amafindo bathi lokhu ngeke kwenzeke kodwa uNkulunkulu masomthandaza kahle lawo mafindo lawa afasiwe ayaqashuka kube engathi azange akafashwe kumanga lomthakathi ukuthi hayibo ngoba lento bengithi ngenze kahle kwenzakalani nangomuntu uyachubeka is because uNkulunkulu esamba nayo uNkulunkulu ozifikelayo uthi yena usibiyele uthi uzungeze ngaphambili nangemuva
labantu laba engikhuluma ngabo guys awubaboleki imali awuyiboleki futhi imali kibo ngoba ukubanika imali yakho ila sebakuthola khona bayithatha le mali bayoyisebenza ukuyisebenzeni kwabo bavimba ukuthi wena imali noma uyiphatha ungenzi into ebonakalayo ngayo impilo yakho mayingachubeki mayime uthola ukuthi uyasebenza kahle noma uyazama ngendlela ozama ngayo noma mhlawumbe unebhizinisi imali uyiphatha kodwa mawuyiphatha ayibonakala ukuthi wenzani la kufika khona athi umuntu mina imali iphelele esandleni uyafika umholo ifika imali esandleni sakho ithi seyifikile imali wena uthathe wenza izinto ezinganamsebenzi ithi seyiphelile imali sohleli phansi uthi man bekumele ngabe ngenze lokhu nalokhu bese uthi ayisengiyobona makuphela inyanga futhi iphela inyanga ifika imali esandleni ithi masifika lokho bothe uzokwenza awusakwenzi into ethuthukisa impilo yakho noma ezoyisa impilo yakho ukuthi iye phambili awukwenzi ama first priority empilweni yakho adinga imali kumele ngabe uyakwenza awukwenzi it's because awuzenzi nawe imali yakho yasetshenzwa ukuthi nanoma ungayiphatha ibe ngakanani kodwa mayingakusizi ekutheni impilo yakho ithuthuke noma uphile kangcono labo bantu labo guys umthakathi awumboleki imali awumboleki imali umthakathi qaphela umuntu othanda ukuboleka imali qaphela umuntu onayisi kakhulu kuwe and those people engikhuluma ngabo yabona once waqala wakubona impilweni yakho ngathi akusahambi kahle or waqala wamthintela ngoba manje soyaqala uyabona ukuthi hayi man wayisolonga ujwayelene nobani impilo amayisahambi kahle uyakhona ukubona ukuthi manje ngathi soyamsola or mhlambe kuyenzeka uyahamba uyababona uyobheka impilo yakho uthi mawufika lapho bakutshela ukuthi hayi man nomuntu kanje kanje uthi uyabheka nawe hayi man bashaya khona vele masobuya awumbuzanga awushongo next uyachubeka uyambingelela ngalendlela bengichuba ngakhona kuba nguye ukuthintelayo uthintelwa nguye umuntu wakhona umangala ukuthi akasangifuni ukwenza njani uthi mawuthi sawubona ngavumi abhekele uzumangala ukuthi hayibo lo muntu lo nguye lo bezwana kangaka kwenze njani ngoba sekayitholile into bekayifuna and sekayabona manje ukuthi wena soyazi ngaye uthi umbingelela ngavumi azonde abantu osondelene nabo anizonde nonke niumndeni ngikhuluma ngomndeni wakho mina uhlala nawo anizonde azonda abantwana bakho bakunomuntu engathi ujwayelana nawe akumoshele kuloyo muntu loyo abiza abathakathi afana nabo bahlangane ngawe bakuganye umangala ukuthi hayibo ngoba lo mama lo wangalenzansi bengimbingelela avuma manje akasavume mawuthi abhekanyelela ngoba thola bahamba boyi2 noma babona bahlele boyi2 bayayigobhoza kanti bahlangene ngabantu ukuthi ebusuku siyoganga bani lo muntu engikhuluma ngaye uyakumoshela ebantwini akukhulume kabi uzoyibuza ukuthi ngabe lo gogo lo noma lo mama lo ubatshela ukuthini labantu ngoba bese right nabo bangibingelela ngibabingelela bavuma manje abasavumi uthola abantu sebayakunyanya ungazi ukuthi kwenze njani because akafuna ukukuzonda yedwa sekarecruiter abantu ukuthi bakuzonde lo muntu noma akabona ukuthi uyahluleka yedwa ubiza nabanye phela endaweni umthakathi akabi yedwa and bayazana labo bantu labo bashomene yabona wabona umuntu noma umuntu mangabe kuthakatha wabona abantu bashomene naye ngenye indlela uvela ubone lapho ukuthi labantu kusho ukuthi bathakatha bonke yabona ifazo kumoshela kwabanye abantu bakuzonda abantu ungenzanga lutho abanye basuke bangazi uthola ukuthi ukukhulumile lo kakukhulumile ngawe uthola abantu sebakuthintela ekhambeni kwesikhathi uthole labo bantu labo sebaphumile kuye naye abasamfuni is because bebangazi ukuthi umuntu kanje ngoba umthakathi mawucala ukusondela ukulo ukumazi uzenze umuntu olungile ekhambeni kwesikhathi nabo ke siyabona ukuthi hayi masilo umuntu lo akusilo umuntu lo besimcabanga
umuntu okhohlakele, umuntu onenhliziyo embi, umuntu ongafuni ukubona omunye umuntu aphumelela noma kwenzeka okuhle kuye. Lo muntu lo engikhuluma ngaye, ngikhuluma ngomuntu mina uthi mawuthi ubuye down uziphethele iplastic A1 noma uphethanga lutho, aphume ahlole abheke ukuthi uphetheni noma uhamba nobani namhlanje. Ukuphuma kwakho uyakubona, uhlala kubhekile, ubuya kwakho ungena kwakho, wazi isikhathi uphuma ngaso, wazi isikhathi ungena ngaso, wazi yonke into ngawe, wazi isikhathi sakho sokuthandaza. Mangabe umuntu othandazayo sekazi nesikhathi azasondele kwesisikhathi, mangabe uthandaza ebusuku or sekuyosa asondela afuna ukuzwa kahle umthandazo wakho ukuthi wena uthandaza uthini mangabe nisondelene. Umthakathi ke unjalo umthakathi. Umthakathi siyami, yabona umthakathi mangabe unabantu ohlala nabo ejardini lese unabachashi, uzonda azazonde ngisho nalabo bachashi labo. Uzonda nje wonke umuntu okungathi nje uhlangene nawe noma usondelene nawe uvele amzonde kunganasizathu. Umthakathi akana wamahloni okuphuma, akubheke kahle, akubheke umthakathi. Kodwa mangabe you are spiritually gifted and amandla akho uhamba nawo makhulu, uyasaba ukubheka, akakubheke emehlweni, uthi mawuthuza abheke phansi or abaleke aye efastereni ayohlola ngefastera, akakubheki ngqo, uyakusaba because uyamsinda. Yonke into ayenzayo uyenza like ngokusaba, akakhululeki. Ingakho bese urecruit abanye ukuthi abayenze yonke abahlangane ngawe khona bazokuqhuma phansi. Yabona mawuhamba nesidalo ezinamandla abakhoni, ngoba ngisho bangahlangana ngawe bese lengilo sohamba naye iyafika yakutshela ukuthi hayi yabo manje sebaplane lokhu nalokhu nalokhu, ungandluli la. Yabona umthakathi mosi masekakufuna kahle, uthi mawuhamba uyehlane uyokhuleka, akulandele akutse somewhere, uthi mawuqala usukuma usubuyele emuva ahamba ekulendawo bokhuleka kuyo, afike enze into zakhe, athi ufuna ukutshontsha isithunywa sakho noma athi ufuna ukuqeda amandla, kungayenzeki. Uthi mawufika endlini bakhulume bakutshele bathi hayi yabona njengoba usuka lapha ihlane naye usuka khona kutshintsha ihlane, ungasayi lapha labo uhamba khona. Ngoba phela le ngilosi le uhamba nayo, uyabona ihlane olihambayo mase ngathi yabo manje sekunento engahambi kahle noma selingcolile noma nje sekuyabheda, bavele bakutshele mos, khulume le ngilosi noma khulume lesidalo sakhe sihamba nawe sithi hayi akutshintshe le ndawo noma kuhlaleke manje nje ungayihlane, sizokutshela makumele uyihlana kuhlale, or bavele bakuthumele emfuleni bathi akuhambe emfuleni kome nje ngihlane. It's because sebabonile ukuthi lo uyabona ukuthi wena uhlana kahambe naye ayoqindezela ehlane. Hey, yabona umuntu onabantu abadala noma ngisho spiritually gifted, hamba nengilo zomhlophe, hayi nedalo isile ezikhohlakele ezingqolile. Abathakathi abakwenzi lutho, abakwenzi lutho abathakathi, bathi bazama zibe ifika napho, zifika zikutshela ukuthi manje egedini wenze lokhu nalokhu nalokhu, ugade wena ukuthi uphume ngoba uyakwazi ukuphuma ngesikhathi esinje, uthi before uzophuma ukhuleke macede uphume. Lento yakhe ayiphosile noma ithelile ukuthi wena mawuphuma uphathe inyawo, zikuphathe inyawo uzwe mosi ya lento le ikhuphuka ngomlenze hlule ukuhamba, kungenzeki. Akubona ukuphuma akuhlole ifastereni enze so, uthi mawucala uthi ubheka phela iyakutshela lengilosi ukuthi hayi sekase ifastereni, mawucala uthi ubone ikhethini lithi bekabheka wena ukuthi ngoba lapha ngithelile manje undlule kanjani, uyapi angeke lo aza uzobona, ngeke azasebenze kahle, ngeke usebenze ucede ngesikhathi somsebenzi ubuye kahle uzambela kahle kungana nkingi. Yabona lapho wenza so into engisho ukuthi ngingayike ukuthandaza abantwana baNkulunkulu, ngingayike ukuthandaza noma sowuza ukuthi ngathi manje akuthandazeki ngathi amandla ashona phansi.
ungake ukuthandaza ngoba isikhathi amandla ashona phansi akusungu awuzinzi kunalento iqinezelayo ifuna ukuthi ulwise ukuthi angeke uzivumele bese uyathandaza ngenkani.